Molweni, nginibingelele kuzo zonke indawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile bafowethu. Inkulu indaba ke lapha sila sikuthulela khona izinto ke ezenzeka emculweni kaMaskandi. Kube yintokozo ke lapha kubathandi bomculo. Bebona ke abaculi kade bangaboni ngasolinye bephosana ngamagama ke lapha einkundleni zokuxhumana. Ikakhulukazi kuThokozani langa ke nokhuzani ke no gadla ke lapha wengane zakwethu. Inkulumo ke yaso somsindo ke inkulumo ke kaThokozani langa lapho khona ke owathi ke abalandeli baqomile uma ngabe belandela umculi noma angenzile kahle ke lapha wengane. Lo nkulumo ke yamthinta ke umculi kaMaskandi ukhuzane naye wayesephendula ke ephikisana nayo ke inkulumo ke kaThokozani langa ke lapha wengane wethu. Nogadla kube ibonakala ke lapha einkundleni zokuxhumana kuma-interview esho ukuthi ukhuzane uma embingelela ke akavumi ke lapha wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuza uvo lwakho ukuthi wena Yebetugile